Uthando lwakhe luyamangalisa. Uthando lwakhe luyamangalisa. Luke 4 verse 5. Jesus amani nizohlala naye, nizolala naye, ngivuke naye ngoba uthando uthando lwakhe luyamangalisa. Sathane wamphakamisa, wamkhombisa ngokushesha nokukhulu yonke imibuso yomhlaba. Ngokushesha nokukhulu. Wathi Sathane uyaphuthuma. Wenda nje Sathane uyaphuthuma. Babona wena abantu baphuma enkonzweni kodwa sibalwa la mnyango wesonto. Sabaphuthunywe ngani? Futhi ke vele uma uselile bazalwane Sathane bamningi kakhulu abantu 20. Uba njani? Yakuphuthuma. There is a stage in your life. Lapho Sathane aphuthuma khona. Ufuna ube wakhe ngesipidi lesikhulu. Ngekushesha lokukhulu wamthatha. Wathatha inkosi yamakhosi, yebo. Besiyenzile nawe. Ingakho kumele sicaphelisise. Kule ndlela nesihamba kuyo le ekhaya ezulwini ifuna abantu abaqaphelisisayo. Ngoba ngekuphazima kweliso ungabe sowuhlubukile. Ungabe sonjani? Sohlubukile. Umangalisi lo nje ubeka praise kangaka, lo ubeka shumayela kangaka, lo ubeka dumisa kangaka, lo ubeka thandaza kangaka, sekwendeke. La inkhaba lapha mfundisi ake sivalenye indzaba. Kuthiwa lo Babylona washumayela wagagabula emathayeni. KoJozi makaphuma lapha watholakala soba wazobulela umfati wakhe. Oh Jesus. Kulobo busuku ashumayela kuleyo mlinzelo bekashumayela. Sabanga. Zanga yewela inkomazi. Oh Jesus. Zange ende njani? Yewela inkomazi. Wabe sekacedzile ngemgaba. Each and every day bazalwane sihamba kulomhlaba sathi akusiwo wethu. Lo mhlaba lona ithi uyathi asufunza. Lo mhlaba lona wami wendekeni. Funza 1 John 5:19. Lo mnyamvulele second nakunjani? Chronicles chapter 4. 1 John 5:19. Asihambi kulomhlaba sitamasa. Tinyathelo tethu kufuna sibe careful bazalwane. Imncinywana lendlela, ingumkhondvo okuvana lendlela. Ayisibandi kuthi sitawuntshuza nje.
ngivuke ekuseni ngithi kwafika nje lelivi lethi ngibeke isifonyo emlonyeni wami. Ngibeke ini? Sifonyo. Lo mlomo wami kufuna ngibeke isifonyo ukuze singakhulumi onkafanele. Kwavuka lelinye ekuseni ikusa nje, kwavuka lelinye nganikwa lona lithi ngosibeka umlinzi emlonyeni. We have to be careful lo mhlaba singemaKristu. Akusikwe ekhaya lapha sister uTamasa nje. This is not home. Siyenza kuleli vaccine lethu. Funza 1 John 5:19. Stop lo mhlaba kuthumephi. Ngaloko ke siyawukwati ukuthi sibe liqiniso nasembi kwaNkulunkulu. Siyawuba nesibindi kunembeza wethu. Ngekuthi nangabe nembeza wethu asilahla. 1 John 5:19 lo. Siyathi ukuthi sibaNkulunkulu ngekuthi umhlaba wonke ungephansi kwemandla alomubi. Umhlaba wonke ungaphansi kwemandla alomubi. Lo mhlaba lo ungephansi ngakho thine bazalwane ufuna yabazalwane siyahlolisisana esekhaya ezulwini kumele sinde njani ukuze sitofika khona. Lo mhlaba lo ungaphansi uthini lapho njalo? Uthini 2 Corinthians 4:4. Lo mnye ngivule Ephesians chapter 2. Funza verse 4 lapha 2 Corinthians lesiyavulile. Lo mnye avavula ku Ephesians chapter 2. Ungaphansi kwemandla lomubi lomhlaba lo. Ngakho thina bazalwane. Kufuna sihambe ngicophelela lokukhulu. Kufuna sende njani? Hambe ngicophelela lokukhulu. Ngichazwe nomnyango ngicocela ukuthi ikhona ingoma bengihlabela inkosi sisenza wemile ukuthi kwasho eyouth Zanzana sathi maka ungabuthi ihlabela letingoma leti dihlatsheka ngithi thine lesisa semasotsheni lesizanzana. Uyalenvo ngayi-analyze lemvelo mfana ngasi ngiyabuka ngiyathandaza ngathi inkosi ngicela ngathi le ndzaba lekhulunywa lo mfana ingahamba nabo bonke ifike bonke abantu. Kwakuthi leti kunetingoma lekumele ungayihlabeli la kangwane ke vele kunetingoma lekumele ungayihlabeli. Athi izinto nje sekuhlatshelwa noma ngabe nguphi. Ngoba akusiko ekhaya la. Akusiko kuphi la? Ekhaya. Akusiko ekhaya. Wathi leti ngoma leti preserve leti madzela kufa. Lesafuma. Wathi lesizanza. Ngathi sicela ucithe lo moya. Kusi leti ngoma leti hlatshelwe leti phelele tingahlatshelwa noma ngafisa masemakhaya. Amen. Ngoba lo mhlaba lo ungaphansi kwesandla salomuntu. Funza le verse mzalwane. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ngoba konke labangakholwa uNkulunkulu walomhlaba ukhumbuthekise ingqondo zabo. KunaNkulunkulu walomhlaba. Hawu, yenkosi kanti bangabonga uNkulunkulu. Yeyiwe. Lo mhlaba lona unaNkulunkulu wawo. Ephesians chapter 2. Funza verse 2. Lomnye angivulele nakhonjani. John 12. Lebe nikadze nihamba udo. Univusile nani lebe nifile ngenxa yekuphambuka lebe nikadze nihamba udo ngekwendlela yalomhlaba. Kunendlela yalomfunzi. Ngekwendlela yalomhlaba
ngekwembusi wemandla emkhathi umoya losebenza kubantu labangalaleli uNkulunkulu. Never yini. Niyawubona lo mhlaba kuphansi kwabani. Wathatha Jesu lo moya walomhlaba le ndlela yalomhlaba yamthatha ngekusheshisa. Uyathi thina emasheshi na thina mana kunjani thina emabandla la uma kutekwe umfana ungabanga simsheshisela simsembhabhadisweni. Sizama lokufana kumshida sisemncane sithi ngena kule kingdom ngoba ke mbhabhatiso si-introduceana ngila si-introduce khona kule kingdom yasezulwini. Uma ubukela iphasi ucabanga laba lababhabhatisa abantwana benda yeyi ngabe uyikhuluma into ungayathi. Sisusa sakhona bese uyayicriticize uyayigceka. Sinesizathu sibalekele emadle embuso wemhlaba. Awuphinze ufunze la portion. Usivusile nathi lebese Ufunza the latter portion yini phela sifuna ukukhuluma ngemizaba embuso wemhlaba funza lelo verse lamagama la. lebenikadze nihamba kudo ekwendlela yemhlaba ngembusi wemandla emkhathi Kunembusi wemandla emkhathi lamhlabeni. Phela amehlo ami ubonani. Uyadeka nje nyalo lokusile. Futhi akunanzaba nasebusuku uyadeka lo mbuso wasemhlabeni. Kudzinga mina nawe sibe extra careful. Phela amehlo ami ubonani. Kunembusi wemhlaba. John 12:31. Ubaba usezulwini uyabona emhlabeni cha phela amehlo ami ubona. Manje sesikwehlulela waleli bese utawuthi Kukhuluma Jesu. Kunembusi. Lo mhlaba lesihambana kuwo kunembusi waleli uthagethela bakholwako. Jesu wethu weda watawufuna toni lo mbusi walomhlaba ufuna labakholwa. Lese baphendukele kulo Jesu abawungele embusweni wakhe. Ngakho thina lesesikholwa asingatamasi. We are in a tug of war. Sisembini. Sikuphi bazalwane? Constant war, constant involved. Lenjalo njalo sisembini. Ayipheli awuphele kufela. Iyawuphela mhlabonakala emafini ngelidumo lolukhulu. Amen. 16:11. John 16:11. Wehlulela kuthi umbusi waleli sewehlulela. Umbusi walelive sewehlu ukhuluma Jesu sotawuba semncamlezweni. Umehlulele umbusi walelive. Utshela thina emaKristu ukuthi noma kunje. John 10:10 uthini bazalwane? Livesi lemele libe senhloko yethu leli. Kuyathi kunemavesi nje lekumele abe senhloko yawo wonke lokholwa komzalwane. Uyambona lo John 3:16 ubomati nje ngehloko. Lo John 10:10 umati ngehloko. Kunemavesi nje lekumele abe la inhloko. Amen.
futhi Lisela litela kweba. lisela lo mbusi walamhlabeni uyini na ulisela Nekubulala. utokweba mine nawe ungaqabanga ukuthi utokweba the material things utokweba umphefumulo wami utokweba umtimba wakho uyatimbamba phela uyatimfundisa imangalisele indzaba yaMose yesivumbu saMose kuthi sathane nje weda nje utofuna isivumbu saMose utasendane sathane lesivumbu saMose uyabona abantu tidvumbu bayatitsanza ya uma kufiwe ekhaya tihlobo lomunye kumele nje asayine ukuba ugadza sivumbu mangani uyabona mhlawumbe madinga abazalwane le mamushane kunikwe kuthiwe wena lesivumbu lesi asinawuthathwa noma ngabe ngibani kubhaliswe amagama kude futhi nalakade utombona size sisilishwe lesinye ngikhumbula kahle sikhona sesihlobo sethu sasisilisha mfundisi wami wabuye mana kunje nemasothu sasisilisha sivumbu Nkosi yami salesihlobo sami lesikhulu kangaka emhlabeni kodwa sathi masesekuthiwa phuma ke bani labani hambani lenze safike sesikhanza belethi igqaba ngaqhuma ngahlala lapha ngathi ya umhlaba lo umhlaba lo nakhanza ulokuze silisha kwethu siqhaqhiwe ngathi ya kukhona emhlabeni kanjani na bekho nasesengiyabona ukuthi why uma ngigcotshwe abantu abakhulu kumele kuhlale emasotsha ngafunza lapha nesasihlobo sami besimcoka kangaka kwala sesisilishile ukhishwe strict orders kwathiwa lona udelegate awutatombona kodwa kwathi masekuthiwa simnyanzi kwathi sagezwa tithumbu ngaleso sikhathi mfundisi disagqokiswa sesiphethe phela sesiyogeza siyomgcokisa kanza ngaqhoma athi Jesus bathi sekwende nje ngathi nje nama order phuma embi kwami lisela alinandzaba lisela kwabonakala ukuthi akuzange igcina ngamusi kodwa konke kulizeleza amen kwasho umbhali wami mfundisi umshumayeli konke kulizeleza yini imfihlo nakuze kuyobe kwatithumbo kufunwa naku lekathi sathane namhla simbona ukwethembisa Jesu uthi ke wathi kuye ngitakunika ini verse 5 look lo mbuso lomhlaba uthi utamnika ini Ngitakunika onke lamandla. ningabawadlala le verse lesifundzele likwalo basala ngitaku kufunakala emandla mfundisi kufunakala ini kufunakala emandla kufunakala emandla kufunakala ini emandla kufunakala emandla
Funakala amandla. Uthi ngiyakunika amandla. Ngiyakunika ini? Ngeke ngikunike nani? Asasifa. Nabo konke lobunjini. Nebunjini. Ngoba emandla anganabunjini. Okay, angathi akusathi ngemfundisi omunye nemandla kwajuphuye Nkosi yami. Esengiyamangala mina. Amandla nawo kodwa lusizi lodwa. Lusizi lodwa. Wabe wababona abantu bashalayini baya kamuntu bayofuna bunjinga kodwa lo muntu uhamba ngenyawo phakathi kwetekisho sicacile. Kuyadeka kwemhlaba. Kanjani ngitimbute kaningi la inhloko yami uthi yenkosi labantu le baholela lapha. Ngoba kwasayina lana bayamnika imali bashiya ama-1000 kodwa kubonakala uyabona sibona utimanga phakathi kwemthunzi wemhlaba thi. Bayofuna konje. Bayofuna amabhizinisi lamakhulu. Bayofuna ama-positions lamakhulu. Kodwa lo muntu bawafuna kuye ngubani ungiziwe. Bananzaba nalo. Sathane wale live wento enjani itsitene elifesi lofunzile uphumbuthekise ina ingqondo. Bekumbande 2 Corinthians 4:4. Yebo Nkosi. Utimpumputhekisile lo sathane wale live uphumbuthekisa letinqondo. Baze batshela ngiyasitana lo yamuntu. Ungibona nje ngihamba ngale ngcuma yale moto noma ungibona nje kule position lenkuyo kungenxa hey wena ihlupha manje. Amagugu ale swe ayusale matune amagugu kuthambute umlaleli kwekuthi wena mlaleli lokulona ukuthole njani ukunikwe ngibani ngoba leli vele liyanikana leli vele liyanikana lawo mandla lobo bunjini lesipikilo wabethela ngaso lelikabha lapha endlini yakho usitholephi usithole njani nguphi lo mbusi lokunike leso sipikilo lelo khabethe loyo sofa lelo bhodo leso sipunu nguphi atibutele ngoba kunembuso leli kunembuso wabani naye wena njani mzalwane uyanikana neke sibalekela indzaba bazalwane wena njani neke nguye uyanikana ma sibabonile abanika sibone enda njani abaningi kuthambuti unikwe ngubani ukunike njani ukuthole njani ngoba umbuso leli futhi akunika yebo kona ukagagadleli wabamba ngekhani wabamba inkunzi bakhipha umuthi noma sibhamu wasikhomba enhloko wasibisa tikhiya temoto kodwa le ndlela lokuthole ngaku ukuthole nje ukuthole njani angisoyathi phela kusilabala abacomplete ebamba emaphoyisa atabacupha wathi mina kuze emaphoyisa angangicupha ngento enakho ukuthole njani ukuthole njani lo mnye ubolekile wangalethi
Uyamthanza Paul. 2 Corinthians chapter 7 verse 2. Uyathi umfundisi Dludlu akwangifakazela mfundisi uthi make Dlamini ngasinziswa ngiselapha emhlatane ngisase-student sasivutha sasinzisa sababaningi sashumayela livangeli lakamoya loyingcwele sayiguqula enakunjani i-Anglican sacishe sancunywa nasesondweni kwathiwa leli vangeli elishunyelwa ngabantwana la kuphi uthi koja ngase ngena kudlala kholo uthi ngimloya sengicede isikole sengithola umsebenzi uthola eJozi umsebenzi manje udzinga leJozi kuyawuqasha aqale impilo uthi impela ngikhumbula kahle ngayithatha imali yamalume ayitibekele yona ngayiyeba ngahamba ngayawuthenga umbhedze. Years down the line sengiphendukile sengibone lo Kristu ngokuthi muhla ngiphenduka make Dlamini angikhohlwa lo yababa waguquka la embi kwami wakhathimula ngathi kufuka sengise-altar uthi lengakwenda ngafuna malume wami ngaze ngamthola ngathi malume uyakhumbula sahlala kanye wathi fihlela imali phasi kwamatrasi leyo mali leyo wayifuna yathathwa ngimi ngayawuthenga umbhedze uthi ngase sengiyamkhokhela inzaba lolonako lobunjinga angikhulume lempahla lonayo umntatha kanjeni angayemjingeni lolo nako ukuthule njani 2 Corinthians chapter 7 verse 2 ukuthule njani samukele ngenhlitiyo lemhlophe ekubhala Pawulo ubhalela ibandla laseKorinte kude lesamona kude lesamphatha kabi kude lesamphamba kuphamba umuntu kuthatha info yakhe ngebutsotsi lobunye butsotsi futhi asingibole noma lomnye nje ukuphakela indishi yakhe awusayibisele awusendi njani Awusayibisele umphambili ayikahle uyayimangalela nje le ndishi noma lelo bhodo labanye badala emicimbini uma sebaphuma la emagedeni sebaphethe teacher tethu sebathwele sambile for good mabhakede ukhanze soda awusenalutho tindishi letinkulu sokhanza awusena tihambile phanjiwe wena wende njani phanjiwe washo nje umzali wami wakwenza lehlanze wathi sibona letinkulu labantu bayahamba baye leJozi basebenze babuye indlu tabo letinhle batifenishe basuke lapho bafe bashiye bantwana bafike bo-anti bathi abantwana bhuti nisebancane asesithathele ikhabethe siyonibekela asesikhathele so uthi ibe empty indlu ithethwe yini icishwe bo-anti indlu benda njani ayibabekela kuphamba lokho uyambekela asale lo mfana asebenzisa ini niyeke lethatha lo mfana uhambe uyokondla yena umkhulisi wena uthatha ini timvo tinkondonkondo tasemhlabeni tinkondonkondo tani talomhlaba kuphamba uyathi mzalwane nesikhani wenda njalo akahlukani nethu lalela nani liphimbula Jesu walehlulekisa kodwa wena songene kulo walilalela ngitakunika bonke lobunje Sathane ukhuluma ngeliphimbo mzalwane nekulinake kanti la Sathane ngitakunika bonke ngabunje wathatha lento ngendlela lengasibo kuNkulunkulu yathi ukuthi so yield into the temptation so wende njani so yield ule temptation le
So yield le temptation. Kufuna nalenza bayicela mfundisi. Acela niyacela. Yey wena. Uyaphamba lo muntu. Utakwala athini? Uthi lo mfana Nkosi safika kabani sadla kudla lokunganaswayi. Somphakele sibali. Uthi sibali hawo. Mfana Nkosi kudla kudeliswayi. Wase uyaphendula lo mfana Nkosi leka kufundiswanise ekhaya. Wathi baba makangikhipha ngiletha kulo menvo wasiyala uthi ke lo mfana Nkosi uyangicocela sibeka siyala. Athi ungaboqela emendweni imvutha ungaboyiqela. Ngoba uma uqela kokushothwe ngithatha lutho lwakho. Jesus. Wathi yekela umuntu akuphe freely. Uma ulula sanja suthi ngeke usho ukuthi bisa lutho lwami. Umane wala kumtshela nje. Uthi impela wathi yathi le mvutha ho. Kepha sesingase kudla lokunganaswayi. Kubuye kulabo sisi wakho la ekhaya okhuluma ngikho. Wena bekunene bekumqele loluswayi. Wathi ngafundziswa ngoba ngayibuka lento leyakhulu mina nganaka lamagama lekayalwa ngawo lekhaya ngathi uyadivela uqinisile. Uma nje uqela kufana nesonto njani ilikhona indlela ekhaya ezolweni bazana esebalulu lendlela leYesu ayihambila uthanda khona uthi lo mfana Nkosi inkosi sokuza yasiyala masemendweni yasiyala kuthi ungaqheli lempi uma ude kunani yathi uthi sibali hawo mfana Nkosi kepha sasingase sihle kudla lokunganaso ngibambe umyalo wababe ngabane kwaba sifundo ke uthi uma uqela kufanele ukuthi uthatha lutho lwakho la kule mfundisi sibisa lutho lwami wena wekune mela yena kunika mangaba kakunika uthi ke lo mfana Nkosi bona bangicocela akusilo nalo lekazi ngacelele so ngilomuntu usiyabona sikona mafutha stupid sile mhluphekile thina ngemafutha emhlabeni sibamba umthetho waba senda konke ekhaya bafutha bekade incwaba tete imali lapho sele siyawufundisa abantwana sengakudla siyakwenda sibamba umthetho waba ngiyibuka nje lenza eAmerica uthandazo wami ukuthi Nkosi siside thina ema-Afrika usinyule ekwente njani celele sinyule unendlela le-Afrika lena umhlaba wakho unonile le-Afrika lena inema-minerals le-Afrika lena yesimakade sihawukele sawe sinike lwati lokhu silama-minerals singawagubha njani timvu letitsite singatentela njani thina ngekwethu singathengiselana thina ngekwethu sibe khashana sizele overseas ukuze sitoba netemakethe. Amen. Ngowena nkulunkulu akumbusisi akumthokotisa I want to say
kwethu salula sadlonke malanga. Month after month, year after year, year in, year out. Senda njani? Salula sadla. Bazalwane semukeleni kude lesente njani lesimphambili. Kude lesimtsotsile. Alamanye magama. Ingqibo lenginayo nginikwe ngubani? Ngoba ukhona umbuso walelive unengqibo, unemandla. Iphuma kubani? Ngumbuzo lona lengitibuta mine, ngumbuzo lona lokumele utibute wona. Lokulenginako. Kusukela emveni lencane thina eMaswati sithi sipenete. Kuye emveni lenkulu ngikuthole what is the source? The source matters. La ekukholweni isosi yalokulenginako lamandla lenginawo ngathetephi lo lengqibo lenginayo ngithetephi. Ngende njani? Ngisize Nkosi yami.